Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. MLA ka Motion Road Constituency uba gigur melthong ha ka praterik mentau nai luar arjar arpau ula pelat bai ka ambulans ka balamang nak benta ka riang do Community Health Center nak benta pan ai ka jing sekri ki pai ba cho ka than Motion Road bat kani ka ambulans ka de bulayo ling ba ka Chief Minister's Relief Fund ha kani ka sngiu ba gigur melthong ula no senyang ru lai photli ki jan kop thia sha kani ka CHC bat haswa cho kani ula dep samru shipotli na kabenta ka Shalang Primary Health Center bakin yo penankam na kabenta ki nong pang hakini ki chaka ajing sumar daka musim ka pagkaman na balay ka jing trash tong jong ba di martong ibrong local MFA ban paniyo ini kanika ambulans na kabenta kanika hospital kinabenta kanika block bro pa way mani hang ni la kamslem ngatrai ka ambulans kamlong di kadang-kadang jingtrang jong ka hospital bat tunjuk jong pai ka baginyo ya ka company resi baginyo ya ka ambulans na ka jong ako benta ka ha ka get koi ka kia jong ni pai na song song ka tai kan ini pindah besi boda kaneka ambulans niyo now Chief Minister Relief Fund ala ai kam saki MLA ban letai hakino ki PHC lane CHC ngalatit kepang ya kan ban ai no ne ako indo CHC dan nga mentas ni ai lang lai putli ki blanket nomor kadon lai pu jingke nga ai lang no ya ki blanket akan ni ko akan ni sini ko play ka ambulans Salang asalang ai putli nomor kadon 10 jingke